Kaya sanang kaswabon, kumaday ensanan, kanaw misi sa to kapwa iswang sambayan. Kinarahingan sundo iswang kerajaan sorga, kon sikaw dat kaswabon diti, insan pod kanoy hay dat kapagyamu kago mayad kasisan kaswabon, dat iswang sambayang, kon sikaw tu otibus o kaindalanan diti pagisisan dahay, sinondet atau modon iswang dat panambarasan iti. Tin sambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amin. Sanang kaswabon, nagi o sanang hari persiapan di tadaw da bayno, hari Jumaat tati madi di bayno, okay? Suway-suway tu ni. Ologod ko sangadaw na gidid. Nakapagyam payam susuway na di tu ni. Okay. Kaswabon na po bayno nga tulo na po panambarasan dati, miagal da tambalot. Ayat na po nga, numan pa yung pohod, iswang da. Kitab Yohanes, hapodam 5, ayat kahapodam 5. Kung na di mamarait do kayo hamba, susuhuan, tu inapay komanda suhuan ni di nga akoy lo, danunu it paburuan dit sangano daw, nga iyoho na pohom, raytan ko dia kayo tambalut, tu pinasunod ko kumado kayo, nunu na pa'y narang ako, mantadet tapa ko. Katilambusan na pala hadid ayat kahapodam 6. Okon ko iyo kayo huat minamili doho, nga iyo na minamili do kayo, iyo na padi nga numan ko yakaw patuan tuo, dat mga ikaw papaintalang dat tua, ino pa itua no di nga patilambus, may dad iyo kayo na po makiano kumad, tapa da iswang kangaran ko, it pinatahak daw kumado kayo. Itinahat panuhuan ko kumado kayo, pagilisih-lisih kau no. Sira na pod oray tano kamayon dat tambalut. Aroy, sinding gadang pamagunan dat sawah ko, tambalut ko. Kaya. Nah, iswang dat panambarasan dati nga ay kamayon dat ila na pada karuhang dati nga tambalut. No kuruto kamon da tambalut. Aylan na dati iti na patambalut nga miagalidit sumuang toko sarita nga osonong. Kadang-kadang gat ay inapahit piyambalutan di tambalut toko ubasanan, piyambalutan dati dit ikaruhang dati nga miagalidit aramay nagi piyambalutan dit itambalut tasuay ko ikaruhang. Kamayan ko na po diti nga umbal pagid misarita ka na po di karuhang no nga iya dit haroy kamunda apa-apasan ko. Iya dit aransak kopi abo. Nga umbal pagi misarita dit tambalut no. Ay, alala pa miuhang-uhang nga sumano. Da sampai kusay te ko sapi tanduk ya. Imang ko kusay tanduk nga haro nagi timpud magalala nagi di pikaruhangan. Iswang na piyang balutan. Jadi ilo na dadi pagangatan nilod ino paday karuhang dati nga man dad miagal di tambalut. O kon pon dad ino poit apa nakakawin nga harahit ay nakopiyang balut. Kawinom. Kopi kito piro-piro na tulan kawin. Apa nakagira ti piyang balutan dahiri.
Right nu pakatambalu tom, hareuneuk poralan dati det mangimbulai isu anggap yang bolutan. Ititah kakinarahingan komoyan kud kamila-milaan dati nga miled asilid isoot aralanda piambolutan. Orahian kud papabagi pengalaman di hari Selasa, Jumaat na ba yun? Oh, hari Rabu. Oh, hari Rabu. Ino pa di hari Rabu di nakatalib nga pagindalan ako na minay pagano di karuhang dahil karajawon. Koko supay kunat hara kancil let paingo kabobonit tahuri, paingo kabobonit tagulo. Kau basanda ieu di nga narag bagiari buah naragan. Undorong kunom. Kenapa sih kangkung? Aya napatay ti karitaku. Surungo na dite num kapasin num karikat ta dihitim kapatay kasyo. Nga ako ni katulon dahitid ay pamol ditulon mantadet kinabatangan. Bah, man kudadi surungo nga paimpataw gyabo. Paimpataw mana tahu ando kuat kapiet ti maningayam mo ni. Gayaten ti ana gila kangkusyo. Hirit tarak may ku gayato kapasih. Bah, serak kapasih man lagi pologod-logod do otunihin dohom ana apatay kangku. Jadi tangkiaday kuno di siya di. Iduay kuno bo. Tu isi sa ipanahon dahay. Iduay ko siyo. Kung ikaruhang pauliay dahay nga sa ninarup pinaulian nga ay sa naruban. Naruban it palanok. Ay, napatay makagoy siya dito. Ay, siya di naruban tad pinaulian kangku. Jadi, panaw, topot kapiyo. Topot kapiyo. Lebih kurang ke 1 kilometer na napanaw siya makapatay. Undorong ako nakago. Haradi isa kagum mutuh dahili. May baposyo ka. Surungan di dahay tu duan ka ditulun manurung. Poswang agyar 2. Ay apa sih? Nga kangku di siya mbah. Harap tiri ko nga. Na ilanam aku atiri nga. Ay jam 2 madim hupan tian lagi kangku siya. Bah. Nga haron na padando hot. Manguhup dia da mo tom. Osanong lagi tu oloidan kon to kapiyo kangku muli kinabatangan itulun. Sampo pukul 2 hiri kasari siyo. Jadi ay kata di karuhang hari kata kuna di hirid di siya di. Ganti ay bateri posio napasi. May kuna di intangay nga kari kati sasdet mantadet hirid alternate mo hiri bateri. Ilo mas alala sayra no padid naay ilo bateri no nga kapatay na di ti karita tu iti napakarita nga mamaguna sas. Ay napasas nga ay milo kangku siya. Tok kumanggaw no mo ti di siya di gumanggaraw na di siya. Paingkuro ko naman di tim muli kasya asadu pari muli kinabatangan. Intangay ko pulam harap poralan kangku siya. May na di kumit-kumitad mekanik tikus nga milah higyadi tok ay buli pulakan kasyo. Milah hikantalo nga
Ait man pundad karikot kolad hilad ti ano, nilawalay no nga karikot ta hilom mano ihumoom nakura tu mano intangay lawayar, aya mutut no mangkugela tiw-tiw. Mano intangay lawayar nakuro, mungkin nahara masaala lawayar kangku siat.